Kwaga kwa uniform ya cukuru ira igananagia arutwo othe gutiramakia ciana cia matura maria mari gukuhe na cukuru uyu mweru, amwe ao makioneka kumakio ni magegania na kiama gia gukorwo na cukuru wa mbere wa muingi thiini wa itura riao. Nyota ya kwigwatira githomo gituma ciana ici igomane cukuru-ini uyu uria urakirwo na uteithio wa kigina kia ukuria wa matura NGCDF rungu rwa gicigo kia ubunge kia Laikipia ya Rugongo na unyitaniri na runyanjara rwa nyamu rwa Loisaba Nature Conservancy ukiguciriria aria marakinyiria miaka ya guthie cukuru na aria makinyiria ukuru ucio miaka mihituku no makiaga gwa guthomera. Wakati shule ilifungua milango yake hivi wiki ya kwanza, tumeweza kusajili watoto 80 na leo hii wanafika watoto 105 na bado wanakuja. Na hii ni kumaanisha kwamba kabla shule hii kuwekwa mahala hapa, hawa watoto wote hawakukuwa na mahali pa kuita shule. As it is our vision that both conservation and education must walk hand in hand, we believe very strongly that development in this area is critically important. Ni undu wa unduire wa aikari ya gicigo giki, mubunge wa guku augite ati itanya riao ni gugatwa cukuru uyu wa gukomwo niguo ona riria aciari maumagara kwa ihinda iraya gucariria mahiu nyeki na mai, ciana ciao igatigagwo igithie na mbere na mathomo, amukora ihiriria gwa cukuru niko kihingica kinene kuri arutwo. Kama ingewezekana tuwe na boarding hapa, kwa sababu hao wana maama. Sasa kama wakati kama huu sasa wanahamisha mifugo yao huko na sasa watoto wanakosa kurudi shule. Lekorere mubunge uyu augite ngero iria cionekaga riria aikari maraia na mahiu no ihurano nacio kaimana korwo atongoria na aikari mahimbiria githomo gia ciana ciao niguo imenye kuri maundu mangi mekagwo muturire-ini tiga ureithia uria utumaga maia na mahiu na kwingerania na ciiko ingi hituke ni mahinda. It will be very sad to note that some leaders will not want to construct schools because they want to continue taking advantage of the illiterate masses to advance their evil agenda. Shule, madarasa, watoto pia, sisi wote tumeshukuru kabisa. Hatuna maneno mengine mengi ila kusukuma watoto kwa manyata huko ndani wakuje shule. Sababu tumepata shule, kila kitu tumepata. Handu-ini ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.